Seqala phansi lapha ke uThabiso Libitso awukamalam kamalami Tactical wandisa amaphoyisa konakele mntanami amake ngesinedlule eqenjini leSuperSport United amatsatsa victory sibheka lapha ke 10-1 apolisa phakathi eboxini right over ifeza Makgopa saphansi manje kuphela elithela mvimba uEverest Makgopa lapha beganga ke futhi manje emuva baselapha ke iswelele Oswin apolisa khareseze khobe yamlamboni ekhosuba levijo lapha ke ibhola lakhe yena ke unemtajela bamshiya phansi Oswin apolisa utuna pempeke nje babantu bangayidlanga iPremier League akupheka nje keshelele ngakoshunwe nkani kancane khumbuke mkwethu Morocco ilungiselela iAfrica Cup of Nations ezobe khona ke ngoDisemba ngakho ke bebesahlola ukuthi ke yonke into ngabe ke ikulungele yini ukuthi ke iyenzeke ngayo lapha ke iAfcon lampona ke ozofuna ngapha ke kuhle kuvela lapha ke nemtajela sibheka lapha ke 10-1 biza amaphoyisa kona ke nemtanami iyancenga ke manje Orlando Pirates lampona ke Siema sikazi kuliphakamisa ke uSiema kodwa kudlala la eduze 10-1 biza amaphoyisa mtanami ozoliphakamisa ibhola Thabo Makhele phansi lapha kosihle Nduli liyamceza ke leliyabhola nathi inkosi yeyitolo liyadliwa leliyabhola sibheka lapha ke Thabiso Libitso sibheka lapha ke Mgqilazi right over right ayiphetha kamnandi lapha ke apolisa 10-1 biza amaphoyisa kona ke mntanami apolisa bamshiya phansi Othina Pempe abe free kick uThabo Makhele bena lapha ke uKebetsi Khunyane bazolala beyidonsa ngamazinyo ingubo namhlanje bazolala beyidonsa ngamazinyo ingubo namhlanje ngendlela ke ngempela abaya kubo ke ngakhona aba lapha ke Orlando Pirates nange lapha ke uMakhele qala phansi lapha ke uThabiso Libitso uzofuna ke ucela indlela apolisa uka wosabuka phansi wele yabhola phakathi eboxini izobaqeza nje liyophelela ngale ke inkundla kuye lapha ke uThembani Murimi sibheka lapha ke 10-1 biza amaphoyisa kona ke mntanami Oswin apolisa khipha lapha ke Pascal Mosho Murimi uyacela lapha ke kudla lihamba Mufukeng phakathi eboxini ikhona funa lapha ke Thabiso Libitso ayiphetha kamnandi 10-1 kona ke mntanami biza amaphoyisa ikhona ivele police station phakathi eboxini sebenza lapha ke muva abasoke iswelele sebajwayela kufika lapha ke police station kuthiwa ke yikho iveni isaphumile nansi iveni ngathi khona kodwa ke ijike esangweni bavula icala nje phakathi epolice station abe Orlando Pirates yajike esangweni iveni yathi ke ngikhohle ukuthi khona la kumele ngiye khona Oswin apolisa pendule lapha ke aphiwe Baliti ozoba iPralaso iswelele shoba ke esela kusura phake iswelele ayithumele lakhe ke uJohn Hoto phakathi boxini afilani thuba uzoba i-goal kick yeswelele akupheka nje keshelele ngakoshulwe nkani akagijima uJohn Hoto ubuya ngokuzolala elihle ithuba kade sebelitholile abangakhuluma ke Everest Makgopa bena lapha ke uApolisa nangu apolisa uthi ke Makgopa ngime kahle uthi Makgopa khuluma phela anguzwanga mina sinda ngokulambisa iswelele awakhalu eish Norkovic cishe kamnandi beka lapha ke Dlingana Mbeza uyalidayisa ke lebhola uZwane sibheka lapha ke apolisa ufuna ke Everest Makgopa nabo kufakaze phakathi eboxini ithi yalivula ibatha eliyafaya kwakuthi ke ilivule kakhulu afuna lapha ke apolisa nangu apolisa ke manje hamba namadoda qeda ngoBaliti phakathi eboxini liyafika na uyambambezela apolisa uzofuna ngapha ke Thabiso Libitso enkoba Libitso Swane emuva uyofuna lapha ke Baliti uyaganga ke Baliti afika lapha ke bonga apolisa bamba apolisa Othina Pempe free kick ifauli yesithathu
eyenziwa ugebetsi khunyane uthi nompempe kade nguxolela khunyane uthi nje wozaphela uthi nompempe wozaphela uqale ngepenalty okhunyane walandela nge-free kick ebisendaweni eyingozi le eyekwe uye lapha-ke uTshepo Muremi nange manje donsa lapha-ke apholisa umbamba-ke nangezandla-ke kulokho uthi nompempe le ngiyayibeka Khobe ya Mulamboni funa lapha-ke apholisa natso-ke leyo phasa ebilindiwe kuye lapha-ke uLibizo bahlanganisa-ke manje phula lapha-ke Orlando Pirates Tantebulu wambiza amaphoyisa konakele Mntanami khumbuke bukethi eNingizimu Afrika iseleke nemidlalo emibili Mpokazi funa lapha-ke apholisa ayiveza kamnandi lapha-ke apholisa sibheka lapha-ke apholisa futhi nansi Tentipulwana eseyikhakha amasondo umkhongi isakha kodwa-ke namanje yilapha-ke Deon Hoto sibilibili Mosha Sopatala phakathi ebhokisini balisusa ibhola bayo lapha-ke iswelele balisusa-ke ebaso iswelele ayizobeno apholisa Tentipulwana biza amaphoyisa konakele Did you see that save of the keeper? Shuffling across in line with the direction of the ball, scoops it into his chest. That's the right technique I was trying to describe earlier. So Apollos' job is done. Sipho Mbule comes on.